Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Sugestija i zakon privlačenja. Autor teksta Milan Manas. Sve više svjedočimo o raznoraznim citatima, knjigama i dokumentarcima o promjeni misli ili sugestiji koja može da nam promijeni stvarnost. No, stvar jeste takva da milijarde stanara planete mijenja realnost svakodnevno. Ali crna magija je u tome da se to uglavnom radi nesvjesno, da većina ima isti šablon ili sličan, ili je na putu da to postane. Svaki šablon kreira po jednu kockicu Tetrisa univerzalne matrice i to postaje jedan veliki mehanizam koji se hrani ljudskim nesvjesnim željama i mi dobijamo rezultat, realnost. Ako mislite da ne postoji Djeda Mraz, onda se varate. Da, postoji i vaše želje detektuje, upija, reciklira i vraća u obliku one pošte kako ste je i poslali vašim podsvjesnim kurirskim poštama. Neko tog Deda Mraza naziva Saturnom i prstenovi koji ga okružuju jesu u stvari matrica koja se hrani i upija svu poštu koju nesvjesno šaljemo frekvencijama koje hvataju Saturnove antene i njegovi prstenovi. I onda nam se sve vrati poput kruga hronološki. Jer šta je hronos do sam koncept kruženja vremena? Zato nam oni iskusni uvijek poručuju: pazi šta misliš, možda ti se to ostvari. No, koliko toga nesvjesnoga u našim misaonim mlinovima meljemo da naši strahovi nekad postaju stvarnost. Recept je uvijek misao, a tanjir stvarnost na koju serviramo naš mentalni otpad. I onda se samo zgražavamo na gorak ukus naših nesvjesnih začina. I da, upravo tako privlačimo okolnosti i ljude, događanja, sva iskustva koja nam se dešavaju. Tibetansko-tantrička učenja imaju mnogo bolji način da objasne sve kroz razumijevanje. Cijeli je univerzum jedno lično ogledalo i sve negdje mora da se reflektuje. S obzirom na pojedince, svako je ovim odgovoran za stvarnost koju proživljava. Kada nešto ne ide, onda je to siguran putokaz da se uperi u sebe. Ako sam ja ogledalo, šta je to onda noseće u meni što stalno vidim i od čega sam prestravljen? Bježeći od noćnih mora, sudaram se s njima. Tražeći stalno krivce u čudovištima koja me plaše i prestravljuju. No, uzročno-posljedično ogledalo kaže: ako je strah u umu, onda je strah iz polja. Nisu li ta čudovišta tvorevine naših misli? No, kako staviti misaonu silu u pogon? Tako što ćete prvo nadvladati misaoni aparat. On prvo mora biti posmatran i nijedna druga miješajuća misao ne treba da bude razlog koji nas odvlači od cilja. Džaba hiljade riječi ako nijedna ne pogađa cilj, kaže jedna kineska poslovica. Kada je čovjek misaono nevezan, onda je moć njegove misli koju planira da realizuje 50 puta jača. Ta je misao koncentrisana. Ona ne vlada misliocem, ne vuče ga. On nije zavisnik od nje. On je njen gospodar, njen operater, jer u tome i jeste stvar i snaga okultizma u praksi. Problem modernih učenja jesu samo sugestije koje ničemu ne služe, sem što se papagajski ponavljaju ako niste naučili da pratite ono što se dešava u vašim mentalnim filmovima. Ako ste i dalje podanik misli, a pokušavate da im stavite uzde, onda ste u vječitoj igri sa sobom koja se zove žmurke. Mi izgovaramo: ja želim to.
ja želim to. Ali podsvjesno kaže, ti ne želiš to. Ti ne želiš to. Svaka sugestija je osuđena na dodatna rasipanja. Koliko god je vi ponavljali, osnaživali ili vjerovali u neku njenu magičnu vrijednost. Za onoga ko bi da ih stavi u svoj univerzum i da ih realizuje, da im da krvotok i oživi, mora sam da primi tetanus od nasrtaja mašte. Mašta nije ostvarljiva, zato i jeste mašta. Ona je ovdje najveća smetnja za ostvarivanje. Ona je izvor rasipanja dragocjenosti. Zato maštanja prepustite djeci i filozofima. Dakle, prvo treba savladati proces misli koji teče kroz praksu, kroz jaku praksu oslobađanja od misli. Koncentracijom na tačku, objekat, mantru ili dio tijela. Tek kada se ovakva praksa savlada, možete se baviti sugestijama jer su onda one punopravne i imaju legitimitet da same sebe realizuju snagom vaše volje. Baš poput metka. Da bi metak bio ispaljen iz cijevi, on mora da sadrži i čahuru kao platformu za koju se drži dok se u momentu okidanja on eksplozivno rastavlja od nje. No, u našem slučaju, čahura je ono gdje prikupljamo koncentraciju i gdje je barut zapravo naš koncentrat koji je usmjeren na samo jednu misao i jednu sugestiju. Postoji dobra, interesantna priča o Sulejmanu koji je probio vrata Konstantinopolja tako što je uz savjet svojih stručnih vojskovođa naredio svim topovskim trupama da gađaju samo jednu tačku na vratima zamka. Poslije određenog vremena neosvojiva blindirana tvrđava srušena je i vojska je prodrla kroz kapije. Kada bi ljudi znali koja je moć misli, ne bi trošili vrijeme i rasipali ga na psihološke pjesme koje pjevaju između moždanih zidova, već bi svjesna misao postala motiv za većinu stvari koje želimo da manifestujemo. Naravno, sve u skladu sa karmom i njenim uticajem na pojedinca. Svaka nesvjesna misao je crna magija protiv sebe ili protiv drugih. I to nije teško da se vidi. Svakako sami provjerite u kakvom to svijetu živimo, jer je u univerzumu najjača valuta energija, a misao je mentalno-energetska kovanica. Prema tome, zašto rasipati bogatstvo koje nosimo u bescijenja? Smiriti misaoni aparat je najteža stvar. Lakše je nekad ukrotiti divlju životinju nego biti posmatrač onoga što se zbiva u nama. Kada se ovo nadvlada dugotrajnom praksom, onda se može reći da ste stručni da svoj život počinjete da dovodite u red. Taj red zavisit će od nivoa vašeg bića jer ste vi horoz upravo na sve ono što se dešava. Postati gospodarem svog subjektivnog svijeta znači izdići sebe iznad kolotečine misli. Tada je misao čista sugestija, očišćena i naoštrena kao strijela, dok je vaš luk u ovom slučaju motiv koji stoji iza razapete strijele. Struna kojom se zateže jeste skoncentrisani koji ne luta, zategnut je u jednom smjeru ka meti ka kojoj treba odaslati svoju misao. Inače, da se ne shvati pogrešno kroz tekst, mi nismo ovdje u ratnoj zoni. Pokušavamo da budemo maksimalno smireni kako bismo dobili sažetu, koncentrisanu silu za svoje potrebe. Kao lovac ili snajperista koji mora pogoditi metu, ali kao neko ko je rastrzan, a želi da zapuca, sigurno neće biti mnogo vičan uspjehu.
ali ako je smiren i skoncentrisan na jedno, onda njegov pucanj donosi nagrade. Pogledajte djecu kada se grudvaju na snijegu. Šta je to čime oblikuju jaku grudvu pa i ledenicu? Da od siline iz jedne male dječje ruke od običnog snijega može stradati prozor. Takva ista praksa treba biti i sa misaonim sugestijama. Zato sa vremenom dolaze određene moći kroz smiren i oštar um. Moć ne ulazi u nemiran um, jer tu ona ne može opstati. Moć je jako uvjerenje koje se dobija kada se oblaci umnih nasrtaja razlože i pred nama raščisti horizont. Samo tada možemo izvesti naše performanse, isprobati zaista silu misli koju želimo odaslati kako bi ta misao stigla do odredišta i posadila svoju manifestaciju i ostvarivanje u budućnosti. Autor teksta Milan Manas. 3. dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu 3. dimenzija.